la MONUSCO qui aurait cédé une position au M23 dans les hauteurs de Sake. Reka mbasuhuze kandi bifurize gukomeza kugubwa neza muri wose mukurikira ibiganiro n'amakuru bisobanukirwa ufishi igende kugezaho 5/5. Bakunzi babisobanukirwa ufishi reka nze tuganire. Nkuko mubizi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari imirwano ikomeje guhuza n'ubundi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nabo bafatikanyije ndetse n'umutwe wa M23. Bivuze ko kuri ubu umutwe wa M23 hanganye n'ingabo zituruka mu bihugu birenga 6 bakaba bari kurwanya umutwe wa M23, ariko nanone umutwe wa M23 ukaba ukomeje kugenda wigarura bimwe mu bice bigiye bitandukanye, ukanirukana abasirikare batandukanye mu bice bari bashinzwe kurinda cyangwa se mu birindiro byabo, M23 ikahita yigarurira. Mu bari gufatikanya rero n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23 harimo ingabo z'u Burundi, harimo ingabo za Malawi, harimo ingabo za Afrika y'Epfo, hakaza ingabo za Tanzania. Ibihugu bitatu maze kuvuga byo byibumbiye muri SADC, izo ngabo zikaba zaroherejwe mu butumwa bwa SADC. Haza kandi ingabo zaturutse mu bihugu byo mu Burayi kubera ko hari abacancuro b'abazungu, ndetse hakaza n'ubundi imitwe itandukanye iri kwifatikanya n'igisirikare cya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. Ariko reka tuvuge kuri MONUSCO gato. Ingabo za MONUSCO, ubundi ingabo za MONUSCO zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka irenga 20 ishize, zikaba zarageze mu rwego rwo kugira ngo zijye kugarura amahoro muri icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubundi mu busanzwe kuba igisirikare cya Kongo kiri kurwana n'umutwe wa M23 ntabwo MONUSCO yakagize uruhande ibogamiraho, ariko kuri ubu bivugwa ko M23 yagishinze kenshi kuba yaragiye ifasha igisirikare cya Kongo mu bijyanye n'ubutasi, mu kubaha indege ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mu kugaba ibitero ku mutwe wa M23. Izi ngabo rero za MONUSCO n'ubundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitwara akayabo k'amafaranga menshi cyane y'amadolari. Ni muri ubwo butumwa nyine bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu minsi yashize izi ngabo za MONUSCO zifatikanyije n'igisirikare cya Kongo zavuze ko zashyizeho operasiyo kugira ngo zirinde umujyi wa Goma n'umujyi wa Sake. Ariko kuri ubu tayari MONUSCO yirukanwe muri Sake, bikaba byakozwe na M23. Uti bimeze biti? Ni ukuvuga ko MONUSCO yari ishinzwe kurinda cyangwa se yari kurinda umujyi wa Sake ndetse cyangwa se agace ka Sake tayari yamaze kwirukanwamo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Gusa igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagerageje gusobanura cyangwa se cyagaragaje impamvu ngo ingabo z'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO zavuye mu nkengero za Sake, ndetse ngari kugira ngo kibone ubwisanzure bwo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Hagati aho turakubwira ko kandi n'ubundi zimwe mu ngabo za MONUSCO zatangiye kuva mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse nk'uko byari byarasabwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizi ngabo byagera muri 2 mu mpera za 2024 zaramaze kuva ku butaka bwa Kongo. Murabizi ko hagiye haba imyigaragambyo itandukanye y'abaturage yamaganaga zino ngabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ko zabavira mu gihugu cyabo, zabavira ku butaka bwabo, kubera ko ngo nta kinini zigeze zikora zitanafashije mu kurwanya umutwe wa M23 ukomeje kuzengereza igisirikare cya Kongo. Kuri ubu rero kwikubitira ingabo z'Ubushinwa zari zimaze imyaka irenga 21 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatashye, ndetse ingabo z'Ubushinwa zari zimaze imyaka 21 mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tayari buzwi nka MONUSCO zamaze kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya rero nandi menshi ni tujye kuba tugarukaho. Wowe wakora subscribe, ugakora share, ikindi ugatera comment ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tukugezaho 5/5. Ikaze. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyagaragaje ko impamvu ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO zavuye mu nkengero za Sake ari ukugira ngo kibone ubwisanzure bwo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP biherutse gutangaza ko byabonye inyandiko y'ibwiriza rya MONUSCO risaba izi ngabo kuva mu nkengero z'uyu mujyi bitewe n'uko M23 n'ubundi yashoboraga kugaba ibitero bigamije kuwufata no gufunga umuhanda uhuza na Goma. Byasobanuye ko
hashingiwe kuri iri bwiriza ingabo z'Abahinde zavuye mu birindiro bitatu tariki ya 4 Mata cyangwa se ukwezi kwa 4 2024 zerekeza Goma, kandi ngo nyuma ya M23 n'ubundi yarabifashe ihashinga n'ubundi ibyayo by'ubwirinzi. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, uyu ni Lieutenant Colonel Guillaume Njiki Kayiko, ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 2024 yavuze ko amakuru n'ubundi yatangajwe na AFP ari ibinyoma. Mu magambo ye bwite yagize ati bitandukanye n'ibinyoma byakwirakwiye kuri MONUSCO by'uko yasigiye M23 ibirindiro mu nkengero za Sake, mukwiye kumenya ko FARDC ishaka gukora ibikorwa byayo mu bwisanzure. Byabaye ngombwa ko MONUSCO ivamo kugira ngo tubone ubwisanzure. Twakwibutsa ko rero tariki n'ubundi 29 Werurwe cyangwa se ukwezi kwa 3 2024 MONUSCO yatangaje ko yavuye mu birindiro byayo bya Rugwindi na Nyanzare, isobanura ko yabikoze kugira ngo n'ubundi ijye kongerera imbaraga ibindi bice ikoreramo. Ibi birindiro n'ubundi ntibyari bikiri bya MONUSCO kuko M23 yari iherutse kubifata byombi ubwo yari ihanganye na FARDC. Izi ngabo zari mu butumwa bw'amahoro rero n'ubundi zanenzwe kuba ntacyo zigeze zikora ku barwanyi b'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23. Ubundi MONUSCO ni ingabo nyine z'umuryango w'abibumbye zoherejwe mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubutumwa bwo kugarura amahoro. Izi ngabo zishorwa akayabo k'amafaranga menshi cyane. Izi ngabo zihabwa ibikoresho bigezweho byo kurwanya ko kumwanzi ku buryo bitumvikana uburyo M23 ikura mu birindiro iki gisirikare cyangwa se none abasirikare ba MONUSCO. No muri 2012-2013 gutyo ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma, izi ngabo zari zifite ibikoresho bihambaye bigezweho ndetse zari no mu mujyi wa Goma, zarindaga nyine umujyi wa Goma, ariko byarangiye n'ubundi M23 itsinze zino ngabo ndetse zirahunga. Nyuma haza kwitabazwa ingabo za SADC ndetse binashingira ku kuba imiryango mpuzamahanga itandukanye yarasabye M23 kuva byihuse mu mujyi wa Goma. Nyuma y'iminsi bikewe umujyi wa Goma n'ubundi waje kongera M23 yaje kuvamo. Uyu munsi aribazwa ubundi kubera iki MONUSCO itarwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ishorwa akayabo k'amafaranga, ishorwaho ibikoresho bigezweho bya gisirikare, ifite abo twakwita k'abarwanyi banafite ubumenyi bunisumbuye, kubera iki itarwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Kubera iki nyuma yuko igeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndavuga MONUSCO, imitwe yitwaje intwaro yiyongereye? Ibi byose nibigenda bigarukwaho. Gusa nubwo bimeze gutyo, mu minsi yashize hajya imyigaragambyo ndetse n'abategetsi batandukanye ba guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye basaba MONUSCO kubavira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa kubavira ku butaka bwabo. Ndi mpamvu nuko ntacyo MONUSCO yigeze ikora mu myaka irenga 20 maze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigaragara. Abaturage barigaragambije, batwitse bimwe mu bikoresho by'izi ngabo, batwitse bimwe mu biro by'izi ngabo, batwitse imodoka zabo, berekana uburakari bw'uko badashaka zino ngabo kuko ntacyo zigeze ngo zimara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bajya bivuga. Kuri ubu rero basabwe ko bizagera muri 2024, ni ukuvuga uyu mwaka turimo mu mpera zawo, izi ngabo zose zaramaze kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo hari abatangiye kwibaza ese bizagenda bite nyuma y'uko izi ngabo ziyavuye, hazakurikiraho iki? Ariko nyamara Tshisekedi yiyambaje SADC cyangwa se ingabo zo mu bihugu bigize SADC, ndetse kuri ubu ibyamaze kohereza zino ngabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibarizwa mu muryango wa SADC harimo Malawi, Tanzania na Afurika y'Epfo. Kuri ubu rero ingabo z'Ubushinwa zari zimaze imyaka 21 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatashye, ndetse ingabo z'Ubushinwa zari zimaze imyaka 21 mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buzwi nka MONUSCO zatashye.
Iki gikorwa n'ubundi cyabereye mu mujyi wa Bukavu ku itariki 9 Mata cyangwa se kwezi kwa 4 2024, cyitabiriwe na Bintou Keita n'uyobora MONUSCO, Marc Malago Kashekere n'uyobora by'agateganyo intara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse na ambasaderi Bin w'Ubushinwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no kuvuga Zano Bin wo mu Bushinwa. Bintou rero yashimiye n'ubundi byizi ngabo zagezeho mu gihe zari zimaze muri Kivu y'Amajyepfo, ahamya ko zatanze umusanzu ukomeye mu kugarura amahoro n'umutekano muri iyi ntara, nubwo abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na bamwe mu basesenguzi batandukanye ndetse n'abayobozi ba Kongo bo batigeze n'ubundi babona uwo musanzu cyangwa se uwo musanzu nyine izo ngabo zatanze, ari nayo mpamvu bazisabye kuva kubavira ku butaka bwabo. Bintou n'ubundi yashimiye izo ngabo ibyo zagezeho mu gihe zari zimaze muri Kivu y'Amajyepfo, ahamya ko zatanze umusanzu ukomeye mu kugarura amahoro n'umutekano muri iyi ntara. Mu magambo bw'itegeza ati rero nshimiye bikomeye Ubushinwa kubw'ingabo bwohereje muri Kivu y'Amajyepfo, zaranzwe n'ibikorwa, ubunyamwuga n'imyitwarire myiza, zibasha kunyura mu byari bigoye cyane, zagize uruhare rudashidikanywaho ku mahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo n'ubundi zatangiye koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo muri 2003, zibandaga mu bikorwa by'ubwubatsi no gusana n'ubundi bikorwa remezo byari byarangiritse. MONUSCO rero yasobanuye ko n'ubundi zashyize mu bikorwa imishinga 580 y'ubwubatsi, zisana imihanda ifite ibirometero 1800, zisana ibyambu 80, zubaka n'ibibuga 20 by'indege za kajugujugu. Biteganyijwe ko ingabo za MONUSCO n'ubundi nizimara kuva muri Kivu y'Amajyepfo, izikora muri Kivu y'Amajyaruguru arizo zizakurikiraho zitaha ibice byose zigenzura, zizabishyikiriza n'ubundi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunze rero babisobanukirwa official, ndabifuriza gukomeza kugubwa neza. Mu kanya turaje tubagezeho n'ibindi byinshi. Mwebwe icyo musabwa no gukora subscribe, mugakora share, ikindi mugatera comment ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tubagezaho 5 kuri 5.